وبحرمان وسلاف دقن هلال زيرين وكم درستار ببونيا سيزدمين سالبگرا شهيدن كومكوجيا باريسي بريزداري واببيرتينن دايكا لبك زيرينم بری زاینه ببینم از قرفت ماما به شنگا 5000 لشکرم از جنم جیانم ام دکسایتا شهید ساکینه و همو حوال نوی و شهید لشيخ مقصود ينخنوا زوانا بويا وهمو شهيدن تفكر آزادية ام ببيردينن انا جي ام همو هوالا داوتكن كليك بدنك لسر ديانة نادا چاری مهدا هوار سیوه هوار فاطمه هوار پاکیزه شهیدن شیخ مقصود و اشرفیه شهیدن رومته شهیدن بو پارستانا گل کردستانه ایرو شهید اساس مروفاتی ام حمی برزداری بمنتداری ببیرتینن هوالین هجا ایرو ام زانو بوک تفگر آزادی براستی ام کیجان چپردار چدکن ام چواد مشن ام حمو وک جنین تکوشر جنین بو شوطار سارا لیلا اوین وحمو شهيدن شورشه تكوجنا جنا كرد إيرو تواي PKK قود سوريا قولو بهافرا دجي أم إيرو ده چپارين قو هري گريندا بلدم لبرا دجينا أم رحاتن لإيرو لشيخ مقصود لأشرفية جدوه دا بدها بريندار شش شهيدين ما وهيش شار بردام دكي دبي قوم هر کس كليكي پارچا كي خوش وداره ببینن و ام وانا دحموش شانای بدن خدا بجين و بدن جيان کرن ام بزانن که هول هر کسی بزانن سکینه جانسیز کیه و چی گریه ایرو نه سمبولا جنا کرد سمبولا جنین جهانه ام توایی شوبدار سکینانه ام شوبدار فیدانانه ام شوبدار سیوانه شوبدار اوینانه و همو جنین تکوشر همو جنین شهید ای بود غیا آزادیه دا تکوشینه حتی هزین کو لهمبر گلیمه لهمبر براتیه لهمبر هر کسی بو تکوجیه دکنه ام جنین کرد و د پیشه دا همون جنین شورشگر توایی بسر بر مسئله سلاف دکن همیش کی ببر خدا همی تجی جیانی کی تیری تجی سکینه خطا ما سورا آزادیه ام تف شبدار سکینه نه جدسپیکا دیروکا پگی که دا بچاوات آوا کرن زندانا دست بکر و الحرمی باشن کردستانه لأوروپا لهر جی کلی بکلی جیانا خواه دناوا هنره دا دناوا بیردوزیا ریخستن آرزگاریا جنه دا بخواب بیر خطا آزادیه ام ایرو فیدانا دبینن گو بچه تمنین خواهی بچوک بین چه بین سامبول اوین گوی بسالین خواهی بچوک دا حتی داوی برخدانا گو هاتی کرنه ایرو وقت جنین کرد و پیکاتین هرم توایی ام خود پارزن ناموسا خواه ولات خواه شرف خواه کرمات خود پارزن دویگو ام نها ایرو وداره بن لبلا دلی مل جیه تکوشی ندبه بلا دلی مل کدره لبده لجیه گوشر ام زانن گوانا دخازن گلی مل بکشن نوا شرکی لی ام شر ناخازن سروکی مجد بیجام ناخازن تفگر مجد بیجام ناخازن هزی مجد بیجام ناخازن لی پروفاکاتور و دردور مل کماری فاشیست ایگو دخازن واکم کجنا سر کردا بکن سر گلی نرمه به شوبداریا گماویان کم کجی بودکن قرقرنا دکنه دخازن وی بدومینن ام جبوار وی دبیشنه حتی جهر دمه پرتر خواب ریخستن کرن جهر دمه پرتر جهرده بحث کرن جهر دمه پرتر دلی خودنا و تکوشینه دا و شهیدن شورشه ایگو ایرو ام وقت جن ورکم کرنه دیسا وانن جبروی دبیگو ام خواب
دخطا آزادی دا کور بکنن دخطا رزگاریا جنه دا دخطا براتیا گلا دا دخطا آزادی دا هفته گرتنه دا و نتاوا دموکراتیک و اینو چشم دخوازه بو ان وک جن پیشکتیا بی بکنن کمی بود تشتی بوهاتی مشاندش مرا آبا گیره دبی ان بسر کردن بسر فرازیه بیدگن آرمانجه ان هر جی زندان دبی کردستان که آزاد خواهد ترکیه کی دموکراتیک خواهد ان این کردستان که آزاد روزات سلام بکن شهید دوداره درشی برای زاری ببیرتیگن و تمام شهید کردستانه جبال كده جي أسفر ولا كده ليش ما خابر يخسر كده هفت قرطة وتقول بلا راح يتكلمشين هذا به راح يتكلمشين راح يخسرني راح يتكلمشين دبلو أم هذا دبله نبى برخدان دبل وصار كابتن آمية يصير بأساسه از جبرو حتى إمرأة دبارة روج سلام بكل ودبل بيجي شهيدين كردستانه شهيد نامرين سلفزيونك ما هي درباري جيانا هبال المي شهيدة عم بنبي هويات الثلاث انتهكن منذ زمن في مسقط رأسها في مدينتها التي حملتها في قلبها جرحا غائرا تلك المدينة التي خرجت بوجه القمع الوحشي لتعلن تصديها وصمودها أمام الجور عبر انتفاضات متكررة ومقاومة باسلة. ديرسن ومن لا يذكرها تلك المدينة الكردية الكردستانية تلك المدينة العلوية المتمردة المرتمية بين أحضان جبل منتهى هناك ظلت شامخة لم تدس أرضها أقدام أي مستعمر ولم تتلطخ روحها التحررية هناك في ديرسم عاشت الروح التحررية بأعلى درجاتها فلم تنطفئ فيها نار الحرية حتى عام 1938 عندما اتخذ القرار بإطفاء مشعل حريتها مع حركة الإبادة العرقية التي نفذت فيها. هناك في ديرسم وبعد عقدين من المجزرة عام 1958 ولدت ساكينة جانسيس فكانت البنت الثامنة بين إخوتها والمرأة الوحيدة من مؤسسي حزب العمال الكردستاني. درست ساكينة مرحلتي الدراسة الابتدائية والمتوسطة في مسقط رأسها إلا أن الحظ لم يسعفها لإكمال المرحلة الثانوية من دراستها. تعبر ساكينة عن دغدغة الإحساس الثوري لساكينة. تحولت حركتنا الشبابية وبوقت قياسي إلى قوة سياسية استطاعت ما بين عامي الفعليين والقوميين المتطرفين الشوفينيين. ومع بداية عام 1978 شكل العديد من اللجان التنظيمية لحث الشبيبة على الانخراط في صفوف هذه القوة السياسية الفتية المتنامية. ثم عادت ساكينة إلى مسقط رأسها للبدء بالعمل التنظيمي والرفع من مستواها الفكري كما ذكرت